Iyi ni radiyo BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Hirahe mu Buholandi hakomeje urubanza rwa Felicien Kabuga wari umunyemari ukomeye mu Rwanda muri 1994 ushinjwa ibyaha bya genocide. Uyu munsi urukiko rwakomeje kumva ubuhamya bw'uruhande rushinja Kabuga. Muri Afrika y'Epfo akanama kigenga kagiye gutangira iperereza ku bishinjwa Perezida Cyril Ramaphosa ko yahishiriye ubujura bwabereye ku isambu ye ya Pala mu kwezi kwa kabiri 2020. Turanumva nuko bamwe mu mpirimbanyi bakiriye icyemezo cy'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda cyo kwanga umushinga wo kuvugurura itegeko rigenga kuboneza urubyaro kugira ngo abana bafite imyaka 15 bemererwe gukoresha imiti n'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Tubafite n'ikiganiro cy'abagore muri mwese. Ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Marc Niyonkuru amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umugaba mushasha w'inteko z'Uburusiya ziri muri Ukraine yemeye ko ibintu bimeze nabi mu ntara ya Kherson iri mu manuko mu gihe inteko za Ukraine ziriko zirasubiza inyuma umwansi. Avugira kuri televiziyo y'Uburusiya General Sergei Surokivine yavuze ko isirikare c'Uburusiya kiriko kiritegura gukura abanyagihugu basanzwe muri ico gisagara mu gihe ari cyo gisugerejwe cyane n'inteko za Ukraine muri ako karere. Ni inkuru ya Hugo Bacega mushikizwa na Yvette Kabatesi. Ayo magambo asa no kwemera kutari gusanzwe ko hari igitutu ku ngabo z'Uburusiya ziri mu majyepfo. Kherson ni umwe mu migi minini ya Ukraine iri mu maboko y'Uburusiya, ukaba warafashwe kuva intambara yatangira. Ingabo za Ukraine ziriho zirigira imbere zinyura ku ruhande rw'ikiyaga cya Dnipro, ndetse ibihumbi by'ingabo z'Uburusiya bishobora gufungirwa inzira inyuramwo ibyo zigemurirwa. Hari kandi izindi mpungenge. Umukuru w'akarere washizweho na Moscow yatangaje ko bagiye kwimura abantu mu migi ine muri ako gace, avuga ko Ukraine iri ikusanya ingabo yitegura kugaba igitero gikomeye. Ariko umuyobozi wa Ukraine yavuze ko ari amayeri y'Uburusiya bwitwaza ngo bwohereze abanya-Ukraine ibihumbi mu Burusiya. Zavuze ko Iran yarungitse abasirikare bamenyereza mu ntara ya Crimea yigaruriwe n'Uburusiya gufasha inteko z'Uburusiya gukoresha indege zitajamwo abadereva drone mu kugwanya Ukraine. Ukraine n'ibihugu bicuditse vya Buraya biza vyaramaze kwagiriza Uburusiya ko bwarungitse drone z'ubwiyahuzi mu kugaba ibitero ku bibanza vyo muri Ukraine. Vyinshi muri vyo vyatewe mu gisagara Kiev muri iyi ndwi. Uburusiya na Ukraine birahakana ivyo birego. Ubu naho abayobozi ba Amerika bataramenyekana basubigwamwo bavuga ko Irani yanarungitse abasirikare babamenyereza muri Crimea inyuma yaho izo drone zakorewe muri Irani zihuriye n'ibibazo. Hagati aho umukuru w'igisagara ca Kiev avuga ko inkoza za gisirikare zirinda ikirere zakoroye misile nyinshi z'Uburusiya mu karere k'umugwa mukuru inyuma y'amakuru y'ibintu vyaturitse hagati mu gisagara. Abahatuye basabwe kuguma mu bwihisho. Inteko z'Uburusiya zagumye zitotera ibigo vy'amasoko ntanganguvu mu ntara ya Kiev muri iyi ndwi. Igice kinini cy'inyubako rusangi z'umuyaga nkuba muri Ukraine ubu ntizigikora mu gihe himirije imbeho nyinshi kubera ibisasu za misile n'ibitero vy'indege za drone.
umuryango wa buraya uvuga ko ufite ivyemezo bihagije vyerekana ko amadrone yakorewe muri Iran yakoreshejwe n'Uburusiya muri Ukraine ku buryo bishoboka gufatira Iran ibindi bihano. Iran yo irabandanya ihakana ko itigeze igurisha ibigwanisho mu mahanga bikoreshwa mu ntambara. Iyi ni BBC gahuza miryango. Abantu sinzi bagandagaje ku kibuga c'indege gikuru c'umugwa mukuru wa Iran Tehran mu masaha ya kare kuri wa gatatu bakira nk'intwari Elnaz Rekabi, umukuru yahiganywe mu kurira impome mu mahiganwa ahuza ibihugu vyo ku mugabane wa Aziya yabereye muri Korea y'Epfo. Elnaz Rekabi ntiyari yambaye umwitwikiro bita hijab. Ni inkuru ya Nasim Halam mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Amasanamu ya video yahanahanywe ku mbuga hwaniro yerekanye abantu benshi basemerera ngo Elnaz ni intwari igihe Madamu Rekabi yarashitse. Hari impungenge ku mutekano wiwe biturutse nuko yaciye kubiri n'itegeko rya Republika ya Islam ry'ingene abagore bategerezwa kwambara. Avugisha ibinyamakuru vya leta yavuze ko hijabu yiwe yakorotse atabishaka igihe yarahamagawe ataravyiteguriye ngo aje kurira, yongera ko atekanye kandi amerewe neza. Abantu baharugwa mu bihumbi bakora imikate muri Tunisia bagiye mu myerekano basaba amafaranga bemerewe na leta atuma imikate izimbuka. Bavuga ko baheraniwe hafi bose hamwe imiliyoni 78 z'amadolari bakeneye kuriha. Ico gihugu ca Afrika y'Uburaruko cugarijwe n'ubukene bw'ubutunzi bwatumye leta itabaye igitanga amafaranga atuma ifarini, isukari, petroli n'ibindi bifungurwa vya nkenerwa bizimbuka. Tunisia ubiri kwirarondera hafi miliyaridi 2 z'amadolari y'ingurane mu kigega mpuzamakungu kijeje amafaranga. Kugira cemererwe ayo mafaranga, Tunisia igomba guheba uyo mugambi wo gushigikira abanyagihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu rijeje amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ubukene bw'incanco za kolera bwatumye rifata intumbero zo gutanga urucanco rumwe gusa aho kuba zibiri. OMS ivuga ko ingwara ziterwa no kunywa amazi mabi ari mu mwanda zagwiriye cane ku buryo butari bwaboneke ku isi hose. Ibihugu 29 vyavuze ko vyagize ibiza bitumwe n'umwanda harimwo Haiti, Nigeria, Malawi na Syria. OMS ivuga ko itaramenya neza ikiringo c'ubudahangagwa urucanco rumwe ruzomara. OMS ivuga kandi ko OMS iremeza kandi ko bisa nuko urwo rucanco rumwe rutazogirira akamaro na gato abana. Yavuze ko mu gihe kirekire kiri imbere hari ibikorwa vya nkenerwa bizoba bikenewe kugira hongerekane abantu benshi bazocandagwa ku isi. Jacques. Urakoze Marc Nyonkuru. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku yerekeranye n'ubucamanza. Felicien Kabuga wari umunyemari ukomeye mu Rwanda muri 1994 urubanza rwe rwakomeje irahe mu Buholandi mu rugereko rwasigaye ruca imanza zitarangijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda rwa Arusha. Uyu munsi urwo rukiko rwakomeje kumva ubuhamya bw'uruhande rushinja Kabuga, akaba humvishwe umufaransa Jean-François Dupaquier, inzobere mu itangazamakuru abajijwe n'uruhande rwunganira Kabuga kuri raporo y'ubuhamya bwe imushinja kugira uruhare rukomeye muri radio RTLM. Mu kanya kashize navuganye na mugenzi wanjye Didier Bikorimana wo mu biro bya BBC i Nairobi wakurikiranye urwo rubanza yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure rya video link ku rubuga rwa internet rw'urwo rukiko. Yatangiye asobanurira ukuntu bwana Dupaquier yasobanuriye urukiko ubwo bubasha bwa Kabuga kuri radio RTLM. Yavuze ko Kabuga yari afite ububasha nk'umunyamafaranga, nk'umwe nk'uwa kabiri mu batanze
imigabane myinshi nyuma y'uwari perezida Habyarimana, ariko avuga ko no mu bijyanye n'ibyatangazwaga yagiraga uruhare rwo gutanga umurongo w'ibivugwa, ndetse hari n'ubwo yatangaga uduhimbazamusyi ku banyamakuru ba RTRM. Ikindi nakongeraho ni uko uwo mutangabuhamya yanavuze ko Kabuga ubwe yajyaga ashyira umukono kuri sheke za banki, ndetse agatanga n'uruhushya ku mafaranga asohoka akoreshwa na RTRM. Ku kirego cy'imihoro Kabuga aregwa bivuga ko yatumije igakoreshwa muri jenoside, Bwana Dupakier hari icyo yaba yakibivuzeho? Yabajijwe impamvu muri raporo y'ubuhamya bwe atavuga mu buryo burambuye iby'itumizwa ry'iyo mihoro, kandi avuga ko Kabuga Felicien yari ari mu batumizaga myinshi. Abazwa impamvu atabivugaho mu buryo burambuye, asubiza ko nta shiti ko Kabuga yayitumizaga, ndetse ko imyinshi mu yatumizwaga yajyaga kwa Kabuga. Avuga ko rero impamvu atabivuze mu buryo burambuye muri raporo ye ari uko raporo y'Ababiligi ashingiraho ayo makuru bamusabye kudakora kopi y'iyo nyandiko cyangwa se ngo abikoreshe muri raporo ye. Hanyuma Didier, uruhande ruburanira Kabuga rwari rwahawe narwo umwanya wo kubaza cyangwa kuvuga kuri ubwo buhamya bwa Dupakier. Rwabajije iki? Umunyamategeko Françoise Mate uri mu itsinda ry'abanyamategeko bunganira Kabuga yibanze ku kugaragaza gushidikanya ku buzobere bw'umutangabuhamya, aho yagiye abaza impamvu muri raporo ye yashingiyeho ubuhamya bwe ari nayo yakoresheje mu rubanza rwiswe urw'itangazamakuru mu rukiko rwa Arusha, rwarimo Ferdinand Nahimana na bagenzi be. Yibazaga rero impamvu muri iyo raporo atagaragaza umugereka w'izindi nyandiko yashingiyeho ubushakashatsi bwe, akibaza niba ari ibitekerezo bye bwite cyangwa isesengura rye bwite, cyangwa se niba ari ibintu bishingiye ku bushakashatsi. Asubiza ko raporo ye ifite amapaje 300 arenga, ko rero atabonaga impamvu yarushaho kwigira ndende yongeraho n'umugereka w'inyandiko zitandukanye yayishingiyeho. Gusa umunyamategeko Françoise Mate aramubwira ati, jewe mu gusoma raporo yawe hari ibitabo by'abanditsi ushobora kuba waragiye ushingiraho. Amubwira umwanditsi Andrew Wallis, akagenda asubiza ko ibyo bitabo byabo koko yabishingiyeho nk'uko uwo munyamategeko wunganira Kabuga yabivugaga. Didier Bikorimana, uru rubanza rero rukomeje kuburanishwa, ariko uregwa nyir'ubwite Kabuga Felicien adahari kuko yivanye mu rubanza, akananga n'abanyamategeko bamwunganira mu mategeko yahitiwemo n'urukiko. Twashatse kumenya icyo ibi bisobanuye mu rwego rw'amategeko, maze mvugana n'impuguke muri ayo mategeko nyine Ernest Sagaga. Kutitaba urubanza n'uburenganzira bwe, ariko mu mategeko ntabwo bibuza urubanza gukomeza, cyane cyane ko abamwunganira bari mu rubanza. Ntabwo rero byabuza urubanza kuba kubera ko atagiyeyo, ariko ngira ngo n'ahari, ngira ngo afite uko akurikirana urubanza ahari bakoresheje ikoranabuhanga. Umwunganira yahawe n'urukiko ntabwo amwemera, ni ukuvuga ko bashobora kuba batavugana. None ajya kunganira umuntu batavuganye akamuvugira gute? Ubundi uko bisanzwe siko ubundi bigenda. Ubundi wunganira umuntu baba bari kumwe akenshi mu rukiko, ariko nanone mu ziriya manza mbere y'inkiko mpuzamahanga, abantu bemerwa guhagararira abandi ni abantu baba barasuzumwe neza, bafite ubushobozi bwo kubikora. Numvise ko basanze impamvu Kabuga Felicien yatanze kugira ngo abe yakwemererwa guhindura umwunganira, urukiko utarazemeye. Ubwo rero kuva batarabyemera azakomeza yunganirwe n'uwo yahawe, ariko nawe yemewe kugira ngo yunganire umuntu ari uko basanzwe afite ubushobozi. Ngira ngo niyo umuntu akurikirana imanza, iyo umuntu wabonye umwanya wumva ko ari abantu b'umwuga, ntabwo nkeka ko hagombye kuba ibibazo bikomeye. Buriya ashingira kuki nyine mu rubanza kugira ngo amwunganire? Ikintu cya mbere ashingiraho ni uko ibirego byose barega uwo yunganira yabihawe, dosiye yose arayifite.
ibimenyetso abagabo abona umwanya wo kubivuguruza ari ibimenyetso ubwabyo ari n'abashinja uwo yunganira dosiye yari ayifite ariko ubundi mu migenzereze y'urubanza no kubonana no kuvugana n'uwunganira nabyo birakenewe kugira ngo nyine murebe uko ibintu bigenda za strategy uko amageza mwakurikiza ubundi ngira ngo aho ngaho uko bigenda ubusimbizi cyo kora dosiye yari ayifite ibyo uwo yunganira aregwa arabizi abagabo batangwa arababona kandi nawe akabahata ibibazo by'igihe kigeze ibyo nta kibihindura ku rubanza buri muntu wese uregwa ahabwa abamwunganira na rwa rukiko cyangwa wenda ufite uburyo amikoro yo kwishakira abamuburanira yabikora akenshi inzira y'inkiko mpuzamahanga abantu zifata urebye ukuntu baba uko bafatwa uko baba bameze akenshi bagenerwa ababunganira cyane cyane nka Kabuga bavuga ko imitungo ye yafatiriwe ni ubwo ko kubwe ntabwo yashobora kwiyishyurira umwunganira kubera ko adafite uko yagera ku mutungo we icyo gihe rero biba ngombwa rwose bwo biba binumvikana ko urukiko rugomba kumugenera umwunganira ndetse akishyurwa n'urukiko ni ibintu bisanzwe rero bikunze kuba imbere y'inkiko mpuzamahanga. Kabuga Felicien ubwe ntari mu rukiko umwunganira ntamwemera ariko urubanza rurakomeje nirurangira bakaruca we ashobora kubigenza gute? Twibutse ko uburenganzira bw'uregwa ntabwo buvanwaho n'uko wenda yaba atumvikana n'umwunganira mu gihe urubanza ruba nubwo ko mu gihe ruciwe bakamuhamya ibyaha afite uburenganzira bwo kujurira mu rugero ku nyine rw'ubujurire akaba yakomeza n'uriya mwavoka niba ntagihindutse cyangwa se yakwemererwa umwavoka mushya umwunganira mushya nawe akaba yajya kumuburanira mu bujurire ntacyo rero uburenganzira bwo kujurira cyahindutse cyangwa cyahinduka mu gihe ibyaha byawe bikiriho. Ernest Sagaga reka noneho tugiye mu majyepfo ya Afurika mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho akanama kigenga kagiye gutangira iperereza ku bishinjwa Perezida Cyril Ramaphosa ko yahishiriye ubujura bwabereye ku isambu ye ya Palapala mu kwezi kwa kabiri muri 2020. Aka kanama kashyizweho n'inteko nshingamategeko nyuma yaho amashyaka atavuga rumwe na leta ateye hejuru. Ano mashyaka rero akaba ashaka ko Perezida Cyril Ramaphosa yeguzwa kubera guhishira ubwo bujura. Ni inkuru ya Pumza Filani mugezwaho na Florentine Kwizera. Ipfundo ry'amatohoza rihagaze ku biregwa Perezida Cyril Ramaphosa ko yarenze ku ibwirizwa shingiro bafatiye ku buryo yitwaye mu kibazo c'ubusuma bwabereye mu guri gwiwe. Bikekwa yuko bwana Ramaphosa yananiwe kubwira inzego zibijejwe ubusuma bwamubaye ko aho yatwawe amadolari aharugwa mu bihumbi yibiwe mu kibanza yororeramwo muri 2020 kugira ngo ubwo busuma bukorerwa amatohoza. Umugukurikirana ico kibazo mu vyo kwihweza harimo kumenya niba mu kwitwara gutyo bwana Ramaphosa azoba yaraguye mu caha co kuburizamwo ibikorwa vyo kugwanya ruswa. Perezida Ramaphosa ari mu isekeza ryo kwiyamamariza amatora arondera gutwara mu kiringo kigira kabiri mu mwaka wa 2024 akaba ahakana icaha. Aheruka gusigurira abashinga amateka urusobangane rw'ihererekanywa ry'amafaranga kuri iryo raro ryiwe aho yavuze yuko ayo mafaranga atahanahanywe mu ntumbero yo guhisha inkomoko yayo mbi ahubwo ko yavuye mu igurishwa ry'ibitungwa. Perezida Ramaphosa ari muri bake muri Afurika y'Epfo borora inka z'agaciro kanini zo mu bwoko bwa Ankole busa n'ubw'inyambo. Umugwi ukurikirana urwo rubanza wihaye iminsi 30 kugira ngo ube warangije amatohoza hanyuma babone kumenya nimba Perezida Ramaphosa azokurikiranwa n'urubanza canke atarubanza afise. Inkuru ya Pumza Filani mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Habari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira hano makuru ku mirongo migufi ya shortwaves naho bafite internet bakaba bariho muri kano kanya badukurikira kuri Facebook live. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Noneho tugiye ku makuru y'ubuzima bw'imyororokere. Inteko nshingamategeko y'u Rwanda ejo bundi kuwa mbere yanze umushinga wo guhindura itegeko rigenga kuboneza urubyaro kugira ngo abana bafite imyaka 15 bemererwe gukoresha imiti n'uburyo bwo
kuboneza urubyaro. Itegeko risanzweho ribyemerera gusa abafite kuva ku myaka 18. Impirimbanyi ziharanira ko iryo tegeko rihinduka zo zikavuga ko abadepite kwanga guhindura iryo tegeko ari imbogamizi ikomeye kuko itegeko risanzweho ngo rigifite byinshi ribura. Imwe muri izo mpirimbanyi ni Dr Kagaba Aphrodis uyoboye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'ubuzima witwa HDI. Twavuganye mu kanya kashize maze atangira ambwira uko babyakiriye. Ubundi twifuzaga yuko inteko yajya kwemera bikajya muri komisiyo yatangira abanyarwanda bakabiganiraho ndetse byaba byiza itegeko rigahinduka. Bimwe mu byo twifuzaga harimo ko nyine bakwemerera abana guhera ku myaka 15 twabita ingimbi cyane cyane abangavu ko bashobora kubona uburyo bwo gukumira inda zitifuzwa bitabaye ngombwa ko baherekezwa n'ababyeyi, ko amategeko yacu uyu munsi asaba ko iyo muganga avura uri munsi y'imyaka 18 agomba kubwira umubyeyi kugira ngo umubyeyi atange uburenganzira. Ibi bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere usanga hakirimo imbogamizi y'uko abana ntabwo baratinyuka n'ababyeyi ndetse n'ababyeyi ntabwo baratinyuka kuganira n'abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nta nubwo ariyo ngingo gusa yonyine, nubwo ariyo yagize deba cyane, harimo n'izindi ngingo iyo urebye itegeko ryacu itagaragaramo kandi zagombye kuba zirimo nk'ingingo zihereza abantu uburenganzira bwo kuba bakifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga mu gusama. Usanga ingingo zijyanye n'ubwo buryo nta ziri mu itegeko ryacu. Abadashaka ko abana bafite imyaka 15 bemererwa kuba bafashwa mu bijyanye n'imyororokere bavuga ko guhindura rino tegeko binyuranye n'umuco nyarwanda kandi ko bikurura ubusambanyi. Mwe mubivugaho iki? Ubusambanyi burasanzwe mu by'ukuri ntabwo ari itegeko rigishizahuzana, kuko iyo turebye abana hafi 20 birenga buri mwaka babyara, kandi ababyara ntabwo bivuze ko baba basambanye gusa. Bigaragara ko nubwo twigisha, nubwo tugomba gushyira ingufu mu gukomeza kwigisha abana kugira ngo bashobore gufata ibyemezo, ariko ubusambanyi burahari. Bumwe rero mu buryo bwiza ni ugukumira za mbogamizi cyangwa ingaruka zishobora kuba zaturuka mu gutwika, kuko bariya abana batwitse harimo ababyaye, ariko twibuke ko harimo n'abakuyemo inda ndetse bazikuyemo nabi bikanabahitana. Kuvuga ngo bariya tuvuge 2023 tuvuga tugiye mu mwaka ushize ni abashoboye kubyara, ariko tugiye tureba ingaruka zo gutwita umuntu atabishaka. Hari ingaruka nyinshi cyane, harimo abagenda bakajya mu buryo bw'amagendo bagakuramo inda zikabahitana cyangwa se bagakuramo ubundi bumuga budakira. Hari imbogamizi nyinshi cyane ku buryo urebye imbo abantu bafite, urebye ingaruka zituruka mu gusama umwana akabiteganya, wahitamo rwose kumufasha akagira uburyo butuma adatwita yanda, aho ukamufasha kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe. Ukemerera abaganga bakaganiriza abana basanga ari wa mwana wenda ufite imyitwarire, bakamugira inama kuba yakoresha agakingirizo cyangwa se kwifata cyangwa ubundi buryo bwose, kubera cya cyizere afite muganga arashobora kureba akamugira inama, kurusha ko twakomeza kuvuga gusa ko uwo mwana agomba kuzana n'umubyeyi kandi tuzi neza ko mu muco wacu atazabibwira umubyeyi we, ahubwo bizatuma ajya gushaka abandi bantu bamubeshya cyangwa se akajya gukuramo yanda mu buryo butanoze. Niyo ibyaye turacyabona ko mu muco wacu bariya abana babafata nk'abataye agaciro, basanga imiryango irabatereranye ndetse bamwe bakakuramo bakava mu ishuri, harimo abaza kuba abakozi bo mu rugo, hari abahinduka indaya, ugasanga bwa buzima bwose burangiritse kandi ejo bikazongera bikaba yasika bikongera igasa nk'aho yisubiyemo kubera ko tutamufashije gukumira yandi. Ubu rero mwebwe mugiye gukora iki? Turakomeza gukora ubuvugizi no kwigisha ndetse no kwegera inzego zitandukanye, tureba icyo imibare igaragaza kugira ngo turebe uburyo ayo mategeko yazahinduka, ariko noneho n'abaganga bagahugurwa ndetse tukareba uburyo n'aho hantu abo bangavu bashobora kubona serivisi harushaho kwiyongera. Hakaba ibigo by'urubyiruko, hakaba ibigo nderabuzima birimo abakozi babihuguriwe bashobora gutanga serivisi nziza zitarimo akato n'iherwa kuri bariya ingimbi n'abangavu. Dr Kagaba Aphrodis, noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'abari n'abagore mwateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Mukayiranga Monique numwe mu bakobwa bahejejwe inyuma n'amateka bita abatwa. Nubwo uyu mukobwa yagize amahirwe yo kwiga akarangiza na kaminuza, yaje kwicara igihe kinini atarabona akazi, ahitamo gukora umwuga wo kubumba nk'uko bizwi mu mateka yabo mu muryango wabo. Ibyo ni nabyo mugenzi wacu yamusanzemo ubwo yamusuraga hashize umwaka n'igice.
icyo kiganiro ni kimwe mu byahesheje amahirwe Monique yo kubona akazi k'ubwarimu, ubu akaba yigisha mu mashuri abanza. Nyuma y'umwaka atangiye uyu mwuga twongeye kumusura, ntitwagize amahirwe yo kumusanga aho yigishiriza, cyakora yatwakiriye mu rugo iwabo hafi y'aho akorera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Mugina. Nyuma yo gukora icyo kiganiro naje kubona akazi k'ubwarimu, ubu nigisha muri primaire. Naje kumva ngo ku kigo nkoraho bakeneye umukozi w'indimi, noneho bihujije nuko nanjye nizi ndimi, ndavuga ntari kuhagerageza amahirwe. Nandika urupapuro rusaba akazi, nshyiraho fotokopi ya diplome n'ibindi byangombwa nk'uko bisabwa, ndagenda mbishyira umuyobozi w'ikigo. Nyuma yaje kumpamagara mu kizamini, yankoresha ikizamini cyo kwigisha abana, mpakora igihe gitoya nko kugira ngo ansuzume, hanyuma rero asanga ndashoboye, aravuga ati ntago najya gushaka abandi ngusize nguko uko nabonye akazi. Ubu se wigisha iki muri primaire? Guhera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu ni ngewe ubigisha Igifaransa. Urakizi cyane se? Ndakizi, si ku rwego rurenze ariko urwego ndiho rurashimishije. Bese witangiye kwigisha abana ubihera hehe? Tubwira uko utangira. Ndinjira hari ukuntu mba naratoje buri shuri uburyo dusuhuzanya. Ndagenda utwana two mu wa mbere nkadusuhuza bonjour les élèves, bakahita bahaguruka soyez bienvenue dans notre classe, là où se trouvent les petits anges, là où se trouve la base de connaissances, là où se trouve la lumière de notre pas maintenant et l'avenir. Ayo magambo ni wowe wayihimbiye cyangwa aba muri gahunda y'ishuri? Ni njyewe wabyihimbiye. Ukunda kwigisha umwuga, urawukunda? Ndawukunda cyane. Kuva nyine watangira kwigisha, bagenzi banjye bagusanze hano ukora uturimo duciriritse two kubumba, kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu imibereho yawe yarahindutse? Imibereho sinavuga ko itahindutse, ndetse yarahindutse ku rwego rufatika. Niba nabasha kugurira umubyeyi icyo ansabye, nanjye nkabasha kwigurira icyo nkeneye, n'umwana nkamukenura nkamwishyurira minervari, urumva ko imibereho yarahindutse. Mbere siko byari bimeze? Mbere ndetse nari naranihebye nzi yuko ntazabona akazi cyangwa se ngo nkore ku mafaranga, nari narihebye numva narigiye n'ubusa. Monica avuka mu muryango w'abana 8, niwe bucura kandi ni nawe wagize amahirwe yo kwiga akarangiza amashuri ndetse akabona akazi. Nyina umubyara abibona nk'igitangaza. Igitangaza, njye narishimye nshaka no kurira. Iyo umusabye nk'udufaranga two kugura agasabuni cyangwa utuntu dukennye mu rugo akatuguha, ubifata ute? Ariko si ubwo ngubwo uravuga we ntubireba, nta kintu muburana, ari agasabune, ari utwo tuvuta n'ibiryo nako kanyama. Waherukaga kukarya ryari ataratangira akazi? Nakarya iryo bumba, kugenda ukajyana inkone 5 ukazikuramo 500 yagura ikiro cy'inyama, ariko baragenda akatuzanira ikiro cyiza tugateka tugatera inogo. Murafite icyizere ko n'abandi bana nkawe bashobora kuzatera imbere, amateka agahinduka? Abana bazahinduka, dena hano barahari imiguruka, dore baraza ugasanga nta nakamwe zimwe mu Kongereza se mutwe badudubiza. Yego ko uretse ngo good morning, ni bari good morning wa mufayino nibyo nzi. Urakoze cyane. Tugarutse kuri Monica, mbere yo gutangira umwuga w'ubwarimu yarabumbaga, yaba kibikora? Njye ntago nkibikora kubera yuko niba narabonye akazi, ibyo ngibyo nabikoraga nk'amabura kindi. Erega bira bintu habamo imvune zikabije pe. Mu kwezi hari n'igihe nakoreraga nk'ibihumbi 3. Twahugiraga mu ibumba, ntitugire icyo dukuramo, tugahorana inzara, twakwita yuko ari ikinyejana. Inzozi zanjye nizo ku mucuruzi ku rwego rwo kujya no kurangura mu mahanga. Ndabiteganya nubwo ntazi aho bizava. Kuba uri umwarimu ariko wahejejwe inyuma n'amateka, ntabwo bagenzi bawe bakwishisha mukorana? Niyo banyishisha ntago bagendera kuri icyo ngicyo kuko ntawe urabimbwira. Monica Mukayiranga, umwe mu bakobwa bahejejwe inyuma n'amateka, wavuye mu mwuga wo kubumba ubu akaba akora akazi k'ubwarimu. Ni naha dusoreje, muramukeho.
arakoze Yvette Kabatesi n'uwo mwari bavuganaga mu kiganiro cy'abagore. nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 n'amakuru yari ahagarariwe na Florentine Kwizera. amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. aya ni uyabatiye hagati ushobora kongera kuyumva ukoresheje uburyo bwa podcast. muramukeho.